Ja sam Mevludin Ikanović, nezavisni kandidat u općinskom vijeću Kelesija. Pozdrav svim gledalcima Republike Srpske i svim gledalcima koji prate program radio televizije Republike Srpske u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dolazim iz općine Kelesija. U proteklom mandatu u općinskom vijeću sam se zalagao da se u što većem broju otvaraju nova radna mjesta, da se poboljša agrarna politika, ali nažalost vlasti nemaju smisla ni htjenja da se okrenu privredi, a na prvom mjestu poljoprivredi. Jer je samo poljoprivreda u ovoj zemlji spas za opstanak. Zamislite da u Federaciji ima 400.000 hektara obradive površine, a od toga se radi i obrađuje nekih 30% površine. Zašto je to tako, treba upitati federalnu vladu koja je nesposobna i u sljedećim izborima ih treba brisati sa mape samo zato što se maćehinski odnosi prema građanima na svim nivoima, osim onim koji su na budžetima. Oni nam uzeše i ovo malo bijede